انجامên destpêkiyên hilbijartinan bu welatiyان enjamên dilxweşkerin. Niha qonaxa destpêkirnava peywendiyên têkçûyên navbera Herêm û Bexdadê ye. Beşek ji tex û çînên akirê bi giringî ve behsa vegeriyana partiyên Kurdî dikin bo Perlemanê Iraqê. Da ku êdî li wê derê şerê destkeftên xelkê Kurdistanê bikin. بس بخاطر اوی چنده بود که یک رزیا مالا کردی به هتا پارستن حتی را دهکی او داخوز سرکفتن الوات خوازین هیوی دارین شن تشتکی باش بو خلک خو بکن و کم پسر بلندین بغداد يعني هندي ام برتو بلوفين چوم بيتشينو بيتن امشين شو زاقتي بكينا سر بعضه بالعكس اجي قرتي بين امشين ما دوري خوها بيتو ما مصالحة كردي بلنتر لي بين المصالحة توكا حزبي يعني مفروضة ام ولي بين روحو كردواتي بقواد بيخين اتنوف في برلمانيدو هيا كرد بكارن دستكفتن مزن بدست خواه بینن لبغدادê پێتیوی بە دروستکردن و ڕێخستنا ناوماڵا هێزên کوردیە. چونکی بە لاوازبوون و پەردبوونا هێزên کوردی ئەو دەستکەفتên مایەبە jî dê ji dest çin. اف چند سال چوی که معاناتک زور هبو که ایش و آزارک زور گشت ھاوڵاتی همون نتیجه چی بو نتیجه هندی بو انجامت هندی بو که حزب الانتماء سیاسی گل بغداد و کو پیویس نگشت انجام کی باش که افریقا او انجام تخیر و بیرید خلکی کردستان دا بیتن. وڵاتیان ئەرکên li ser milê xwe temam kirin. Ew jî beşdarîkirin bû di pîrosa hilbijarnê da. Lê niha herdem çavê wan li ser partiyên siyasî ye ku di bi çi reng û şêwaz wan li van qeyranan dûrê xin.